ثم إلى روح الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأمواتهم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين. غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu wa an rajulin lan saking wong lanang minal ansari saking sahabat ansar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku aqarrah netepaken sapa Rasulullah netepno al-qasamata ing qasamah. Qasamah nika sumpah kaping 50 sebab ada membunuh dakwa. Sumpah kaping 50 sebab dakwa getih. Aqarra iku netepaken sapa Rasulullah al-qasamata ing qasamah sumpah kaping 50 sebab dakwa getih. Alama ing atase barang kanat kang ono apa si al-qasamah ono iku alaihi ing atase emah fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah. Wa qadalan mutusi biha kelawan al-qasamah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mutusi baina nasin ing dalem antarane manungsa minal ansari nyatane saking sahabat ansar oleh mutusi fi qatilin ing dalem mas'alahe wong kang den pateni fi qatilin ing dalem mas'alahe wong kang den pateni idda'au kang padha ndakwa kang padha nuduh sapa nasin minal ansar nuduhu ing qatil idda'au kang padha ndakwa kang padha nuduh sapa si nasin minal ansar nuduhu ing qatil nuduh alal yahudi ing atase wong Yahudi. Rawahu nyeritaken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Dari sahabat dari kalangan sahabat Ansar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan al-qasamah. Memutuskan al-qasamah yakni berlaku ketetapan yang kika dinto al-qasamah sumpah ping 50. Sumpah ping 50 aneka tetepaki artinya pergunaaki hukum ngegui sumpah. Tapi ada banyak pendapat nikah dinto pada para ulama juga tak sependapat kelaban hadis nikah. Nah tetap yang kui bi Kanjeng Nabi cuma Kanjeng Nabi benih dalam rangka semerta-merta memutusaki satu masalah seterus berlaku. Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara ketika beda orang dari Ansor menuduh orang Yahudi yang kipaneka menuduh bahwa pelaku utama peneka Yahud fi qatilin idda'ahu 'alal Yahud. Para sahabat Ansor nika menuduh pelaku kelaban cara sumpah qasamah. Nah ini juga berlaku ning zaman jahiliyah.
Ning zaman jahiliyah hukum sumpah ping second ini juga berlaku. Nah terus napa hikmana mak Kanjeng Nabi meki memberlakukan hukum se yang kui bening zaman jahiliyah? Apakah Al-Qur'an tak yang kui? Padahal ning Islam tak yang kui kosama nika. Se yang kui al-bayyinah atau syuhud. Sumpah kang kui sera status seorang ada wo nika bisa tetepaki menangaki kelabana sumpah. Niki ning zaman jahiliyah. Zaman Islam sumpah tak yang kui harus beda syuhud pan berempan saksi atau al-bayyinah beda bukti. Untuk si terdakwa orang saya tuduh kening sumpah cukup sumpah seket. Nah zaman jahiliyah enten kosamah orang si menuduh bahwa orang dia pelaku keng bengal sumpah, maka saya tuduh neka ampun tetapaki sebagai tersangka. Paham kajian kuliah? Cuma Kanjeng Nabi ngangkui alama kanat alihi fil jahiliyati neka Kanjeng Nabi andi misi lain. Kanjeng Nabi neka andi perlu saya tertentu perlu apa Kanjeng Nabi maki yang kui napanya mana hukum al-qasamah kang kui si penuduh dalam hal kadinto al-mudda'i, maka terangaki kadinto fatalattafa bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit memberikan sifat lembut kepada mereka, yakni orang-orang jahiliyah, liyuriyahum kaifa la yajril hukum biha ala usulil Islam, agar supaya mereka mengetahui bahwa hukum mereka sudah tidak layak dipakai. Loh, mosok ngaranin orang matiin karo bengal sumpah ping seket bila tetep pake. So aja tahu orang-orang jahiliyah ini bahwa hukum mereka tak masuk ala usulil Islam. Berarti Islam ini agama sempurna. Tanpa beda syuhud, mun beda orang ngaranin zina, ada syuhud, ada saksi, ranjem si penuduh. Tak bisa sumpah. Kang kuit si terdakwa kening asumpah. Si penuduh tak kening, nah ning kanto nuduh sumpah ping seket aneka yang kui. Aneka ketika terjadi ning kalangan Bani Hashim fil jahiliyah. Ketika Sayyidina Abi Thalib aneka paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, abah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qala lil qatil, beliau mengatakan kepada al qatil si pembunuh, langsung menuduh Sayyidina Abu Thalib nikah, ikhtar minna ihda thalath, kakek kan mati, padahal ada saksi, kakek kan mati, in syi'ta an tuaddi ma'atan minal ibil fa innaka qatalta sahibana khata'an. Be'en harus mengeluar diat atau mejar dindah benyaan 100 ontah karena be'en matiin tang keluarga Bani Hashim dan Sayyidina Abi Thalib. Opsi kedua dapun beliau, wa in syi'ta halafa khamsuna min qaumika annaka lam taqtulhu. Mun ben tak kelem ajar dindah berarti ben kudu sumpah ping 50 bahwa ben bene pelaku annaka lam taqtulhu. Opsi ketiga, wa in abaita qatalnaka bihi. Mun ben tak kelem ajar 100 ontah karena membunuh Bani Hashim, ben mun tak kelem asumpah kalau ben 50 kali, berarti opsi ketiga perang, nyawa harus dibalas nyawa, bakal ada pertumpahan darah, banjir kang gede. Beda orang baca kelero, banjir kang gede baca banjir gede, banjir kang gede, banjir raja, bakal dikit terjadi peperangan si raja dari Bani Hashim dia, suku sangat luar biasa, sangat terhormat dan terkenal dari kabilah Al Hashim.
termasuk keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah Sayyidina Abi Thalib nikah dalil ala thubutil qatlih bil qasamah, ketetapan bagi orang yang menuduh atau mengaku bahwa saudaranya terbunuh oleh seseorang, maka dimenangkan oleh si pengaku atau pendakwah dengan catatan qasamah, asompa seket kalih. Karena pada kejadian ini yang kui Kanjeng Nabi kinangan ketika pada dari sahabat Ansor. Ben maten. Soal apa? Pada orang laki mator an rajulin Ansor aqarral qasamah. Kanjeng Nabi ki mempergunakan hukum qasamah ala ma kanat alaihi fil jahiliyah. Padahal hukum ini ke fil jahiliyah. Cuma misi ini Kanjeng Nabi bene mengakui kebenaran hukum ning jahiliyah, cuma Kanjeng Nabi nutuwaki liyuriyahum, memberikan tahu kepada mereka kaifa la yajril al hukum biha ala usulil Islam. Maka seketika nikah diakui bahwa hukum Islam sangat sempurna tanpa bersaksi dan bukti, maka orang tak bisa ngaranin orang gelek pelaku. Adapun orang se terdakwa, orang se tertuduh terdakwa tak harus mendatangkan saksi, tapi se tertuduh gelek cukup kelaban sumpah. Jadi orang se ngaranin harus beda bukti, beda saksi. Orang saya yaranin cukup kelaban sumpah. Paham jangan gue lagi. Cuma neng bab qasama nikah juga pernah berlaku zaman Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang gini kah? Hikmah daripada nikah, Kanjeng Nabi memberikan pengertian, karena mau langsung yang hukum jahiliyah kula tak pantas yang rame. Ini kecerdasan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Strategi Kanjeng Nabi ini kesampingan nikah. Jadi tetap tak muang. Dek ka hukum jahiliyah yang ku ingat nikah cuma misi Kanjeng Nabi supaya hukum Yahudi ini keponte yang ku boleh. Karena syariat juga tidak memperbolehkan sumpah kecuali atas sesuatu qat'i. Alasan-alasan bahwa penetapan daripada qasamah ini tidak bisa diterima karena apa? Alasan pertama, tek kening qasamah atau menuduh orang gelek mateen orang kelaban tanpa barang bukti hanya cukup kelaban sumpah tek kening. Arapa polana? Li anna syar'a warada bi annahu la yajuzul halaf illa ala ma alima qad'ah. Tak kening orang ria sumpah apa boleh menuduh. Tak kening orang ria sumpah kecuali atas sumpah sesuatu saya benar-benar mengetahui secara pasti. Syariat ngelarang, syariat Islam, bener syariat Pajaran Timur, syariat malah tak tegang sampai. Syariat Islam ngelarang orang asumpah dek kabareng kejadian orang gelek tak mengetahui secara pasti. Mon orang gelek ngeten lah kalaban merepadu kala aja nah. Kemudian orang gelek bengal asumpah secara qat'i, secara pasti. Au syuhidah isan, atau orang ini kepacet mempunyai bukti saksi bur kening asumpah. Siapa saksinya? Beda tang penggiran tepak dia. Syariat tang penggiran dia. Oh, tanya ki ongkuan bengala sumpah. Neka alasan-alasan sebagian ulama menolak daripada hukum apa? Qasamah. Walaupun pernah diterapkan oleh Gusti Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi nerapaki neka menunjukkan bahwa hukum-hukum ning jahiliyah ampun tak ada sarah. Tak bakal puas orang yang hukumin mon bene hukum Islam.
Nah, nanti napanya mana nikah hukum kosama nikah sukun khilaf nikah dinto pada sebagian tetap ngakui dari kejadian nikah kita tetap EKB hukum tetapi sebagian boleh fahadha aqwa dalilun bi annaha laysat hukman syar'iyan. Aneka satu dalil bahwa apa sih terjadi aneka sama sekali tak masuk dekah hukum syar'i. Wa innama talattafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bayani annaha laysat bi hukmin syar'iyyin bi hadha tajrid bi adami thubutiha syar'an. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam napanya mana menjelaskan hanya dengan cara yang sangat lembut bahwa al-qasamah laisat bihukmin syar'iyyin, bahwa al-qasamah menuduh orang cuma kelaban sumpah tanpa berenah syuhud saksi au bayyinah atau bukti maka tak terima sumpah nak berarti tak bisa menuntut orang lain cuma kelaban apa dan apa sumpah. Paham ki? Jadi mun sampean ngaranan orang harus bersaksi. Bon tak oleh sumpah, jagain mainan sumpah nih kah? Sumpah nih tak kena mainan. Apa boleh? Sumpah nak kelak untuk bareng dagangan. Ben sumpah nak sumpah saya guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu thalathun la yanzurullahu ilaihim wala yuzakihim thalathun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakihim walahum adzabun alim. Pada telok golongan kuaku ning dina kiamat orang ni tak bakal etengalek bi Gusti Allah, tak bakal pandang bi Gusti Allah kelaban pandangan kasih sayang yakni rahmat Allah. Wala yuzakihim ban orang ni tak bisa bersiaki. Keadaan kotor, berlumuran dosa. Walahum adzabun alim ban orang ni kayak sediaki yang mereka seksa. Saya sangat pedih, seksa, saya sangat sarah. Di antaranya al-musbil, orang yang ngelembriaki sarong pakaian. Neka pakaian jahiliyah neka. Orang yang ngelembriaki pakaian sarong, otabe. Pakaian apa? Lembriaki karena untuk kesombongan. Jadi yang zaman jahiliyah neka orang sombong-sombong bilang semakin rajah lengan kelam binah semakin lebar pakainya semakin lancang pakainya semakin angge makin ketela orang raja mereka kang orang laki orang bine wajib ngelembre Kanjeng Nabi ya tas remerean nih kan apa jangan bahasa itu remerean mata kaki. Kanjeng Nabi menabi pakaian di atas mata kaki tak pernah ngelembre Kanjeng Nabi. Al-musbil di antaranya boleh dari telok golongan saya tak bakal etingali bi Gusti Allah orang saya sumpah sopaja tegeng ne paju king sumpah kelaban sumpah guru orang sumpah guru king tero sopaja tegeng ne apa paju billahi ta'ala di kolan billahi enjak kok billahi enjak mun seberi jajeng kok mosok ngira karong kok bi kanje enjak kok billahi kok mun seberi jajeng kok enjak billahi tak iso ala ku billahi malolo ngaranen orang billahi beun paling nah iso billahi beun paling je. Sing kemun al-qasama ni kayang kuy kain mainan deki ni kasompa ni ka. Dadi cak sompaan mun sampean jujur tak usah sompah. Insyaallah orang tak usah sompain bar saja. Nanti apaan boleh ni ka. Lamun reng bine bo kutu
Harus orang bini kudu ngelembre. Pamoro maren ngaji, toleh ngelembre. Pas ya satu itu tirok mini moro. Orang bini aja wajib. Ngelembre kita tambah kaos kaki wajib dia masih tendeng angin tekene sing kabi angin. Emang lah iya tasa mata kaki ini kayak tasa remerian beberapa tok sekone reng bini tak androkan tak celanaan anu pak becak saumpama angin bontor kodojo becaan ke laut jajal apa yang akan terjadi maka caan renge lalak ngocak ini pabrik tahu guys. Reng bini wajib nih modeng laki tak oleh ngelembragi pakaian nih di bawah mata kaki. Jadi sunnah kinga Habib Umar bin Hafid kemun ajolon abok benter terus pakaian sarungan dalam nih kaki celana mari celana sarung mari sarung ki jubah aji senikala bahkan beda debu innal arda tastaghfiru liman yastarwilu saungkuna bumeh mentaki seporah de orang si pakai celana dalam. Jadi bumeh neka mentaki seporah de karena celana dalam, celana yang sebiasa yang kula celana komprang rola. Bone celana jin, celana lepis terus kaki tambah ngampret kaki. Saya maksudnya sekira mau sengkap angin, ani tak ketengal. Nah, jadi cek ke bayi sompat, napa cek ke mainan sompat neka? Bapak ibu ada rumah komputer hadis ini. Al-musbil orang se mengelembraki pakaian. Al-munfik sil'atahu bihalafin kadzib. Al-hadits Abu Kamakon. Nah, di antara orang telok nikah saya pakai bekal sediain napa seksaan saya sangat pedih di antara orang saya membelanjakan silatahu dagangan yakni sopaja paju dagangan sopaja yang larang di orang tapi saya ngakui sumpah palsu. Jadi sumpah tak kena mainan. Jadi mun sampean menuduh orang jangan sampai sumpah harus bersaksi. Bantai treman yang hukum Islam nih karena usuluddin harus beda syuhud atau al-bayyinah bentau lihat sumpah kecuali atas sesuatu sebenar-benar sampean mengetahui secara pasti baru lihat sumpah engkau ngetelak tibi siapa saksinya beda engkau wallahi billahi tallahi engkau bengalah sumpah engkau bahwa engkau saya nyaksi bahwa engkau tibi ngetelak secara langsung. Nah nikah kurang lebih nasi nikah punan nikah terbatas pengetahuan dan kaulah hukum pidana bepidana saya berkaitan kelaban pidana saya menurut kacamata Islam. Iki mun sampean ngaji KUHP abid golu. KUHP wabit pasal pencemaran nama baik pasal lu cek bau bedo kok mah. Sekejaki RUU beda boleh anu area tahun letak arwah letak kening keboy boleh anyaran abau boho koma bilang can harga mati saya rete lek kening taber mak celamin celede hokoma mon hukum pangeran tak bisa tak mungkin mengikuti perkembangan zaman mengikuti perkembangan model-model sobung tetap al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih al-Islam la yatba'az zaman wa la huwa yafutuhu zaman walakin al-Islam yura'i taqaddumaz zaman. Apa boleh dianggapan mau ngaku hukum Islam tak berkembang tak maju gini kita maju kayak Islam ini justru yura'i taqaddumaz zaman justru Islam ini menjaga kemajuan zaman boleh maju tapi hukum tak boleh maju tak boleh mundur tak boleh maju tetap hukum tetap berlaku hukum Islam tak bakal berubah. Dorong hukum pacaran laki bini pada seneng menurut saya udah iya beda menurut saya dilihat dulu
Ireng kita beni anak saya peciet bi orang jajal terus tawa nanti bi peciet nge utama moro lain moro jawabannya menurut saya deh iya ojo moro jadi mujtahid deh model ini kah hukum agama ala kulli hal mon orang yang tak mampu ngaku agama Islam tak masalah cuma aja andi asumsi atau anggapan bahwa hukum Gusti Allah ini tak layak dipakai bisa murtad hukum. Nah, hukum Kanjeng Nabi ini kah hukum dari Gusti Allah anzala syar'a hanifan rahmatan lil alamin. Syariat ini kebatoran bi Gusti Allah hanifan sebagai hanif dari Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin sebuah bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala karena Gusti Allah selebih oning ka hukum sepatot kang kuwi manusia. Ceneka. Nah, termu kudu ilmu si manfaat. Jepang kempangaran orang karena mau sampean ngaranin orang azina tanpa bersaksi dan bukti maka sampean berarti termasuk qadzaf. Ngaranin apa be? Ngaranin orang andi seher. Mun sampean ngaranin orang andi seher tanpa ada bukti dan saksi berarti sampean kafir tibi hukum. As-sahir kal kafir. Orang senyeher ini kepada bi kafir hukum. Berarti sampean menuduh orang andi seher berarti pada ngaranin orang kelak kafir. Sedangkan orang ini benar pelaku daripada seher kelak berarti ngaranin orang Islam kafir hukum kafir tibi. Nah, babu qitali ahli al-baghi wallahu a'lam bissawab. Ini ka bab kebudi ini ka apa sih macam atau pemerintah ya. Itu ini ngaro ngaji. Ya pada Pak Boy. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكرك ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع
صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله ربنا الفاتح لحضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم الآباء وإخوان الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبارها سوسن مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ بكر بن سالم وكعب بن سالم قطب الرباني والغوث السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا شاذلي ثم إلى المؤلف في هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني وأصولهم وفرم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس قطب الإرشاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي والحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفرهم ثم الفقيه المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأولاد عمر مخضار وإخواني ثم الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة والحبيب أبو العلامة محمد بن علوي بن عباس الملكي والحبيب علوي بن عباس الملكي والحبيب عباس بن علوي بن عباس الملكي والحبيب إبراهيم بن زين بن سميد والحبيب زين بن سميد وأصولهم مفروض ثم إلى روحي الحبيب والحبيب ثم إلى روح الحبيب علي الهبشي كويتام والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب عبد الله بافاقه ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخ النسقا والحبيب عبد الله بن الحبيب عبد القادر بن سنسن والحبيب علوي بن سنسن والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم ثم إلى روح محمد بن سالم بن حفيظ بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري والحبيب محمد الهدر بيضاء والحبيب محمد الهدر بنيواني وأصولهم مفرم ثم إلى روح الحبيب صالح بن حسين حامد تنقل ثم الحبيب حسين براني ثم إلى روحي كهجي جاسم نور سليم وزوجتي وكهجي هاشم رافعي وزوجتي وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى رصاب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الجد عبد الله والوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وتفع فيه وأن الله يعلي درجاته في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفكنا في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعملا متقبلة وعلى ما أسنافنا صالح مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.